For Memakwaba Edeba Nkuranhyensem a utie ewo Adom TV ene day so. Emenije se wodo afidi ato ha. Me a medi dwumadi ho chiame edi amje so ani ni tekuta tego. Ene me beto na montuo bi a me no be pe wo hyebre a kira kwan. Senti a wo hyebre ayira. Senti a wo bide na senti a wo na enye no. Ejina neoma ba ko bi ne me bi so na ye behwe. Yebebre ene yebo sobo se yabrabo nkoyie. Yebebre ene yebo sobo simple yawade atete apansam. Bebre ene bo sobo se wona pomudne enkoso. Ene bi so bo sobo se won sikasem onye. Na sobo bo no efri hwan. We seem not to understand the kind of things we need to make our life easier. Nyoma ehia si enya Yedibubra ni abrabo koyin ya na yehunu empo yentiase, and therefore we end up carrying burdens and thoughts from our past that are weighing us down. Enti yesonioma efititi nyoma yesuamu ena enu na edi enya, and we feel as if we have been beaten up by life, and then we give up on life very easily. Asa brabo ayebo nyoma aye famu ya brabo mu no akwese kotokra na ye boya ne ansa awade e boye sikasem boye apomodine boye de be fa bia entokwa ye kono ase edi nkuguo na ye twedwa asu. The problem is that many of us have failed to upgrade our systems. Imebre ene ya to baha ya to si e woni ma ese Kenya no ne yedibu ebra no so. I'm talking about the things you need to deal with to remove as barriers. Abrabo ayebo ye wa kwansidie bi se wotimi ebunkam so. There's a reason why your business is bad. Wajuma nko yie no bibintia. There's a reason why your marriage is not healthy. Wadi enko yie no bibintia. There's a reason why you get sick almost every time. Apomodin a wunni no bibintia. There's a reason why you cannot make it in life. Bibintia na wabrabo unhuna no. There's a reason why you are not having your heart desire. Wakuma de don wuntimi nya bibintia. And there's a source of all the blockage of your life. Bibi enti na asa wabrabo apima besie na wodi apini abrabo mu. Bibi enti na wanenye na ni nyina ye system. Wa wono se meka kira wo se abrabo aye bui emirikatu kwantentententen ahoden ade betum rikatenten no nya sa ahoden ade betum rikatia. Ena abrabo soso no ahoden ade besoa fanse cement bag mi no. Yes, I want to be cement bag half. Abribia ya ko anim no abrabo mu yedene ne ya systems a bema ya abrabo atimi aso anim. There are times that we are own blockers. Yankasa ene yesi ya abrabo mu enkwan na nyu obi brabo aye ebu no ye wo na wo ya kwada na wodwe nkwada adwene wo kyerɛkyerɛ nsɛm wɔ nkwada kwan so ɛna wano kasa ɛyɛ nkwada nsɛm. That is the system you learned. You can system wa enioma wusuaye ye egu adwene proso a ekenya watenka ekenya wadwene na empo ekenya kasa woka na ekenya se da wo kire ade asefa no eno na yes systems. In fact, when you were growing up, you took steps based on your childhood systems. Utwana muntuo ni nyina so ene nkwada adwene a wodwene ene nkwada kasa woka ene nkwada atenka a okenya no any empo enkwada said they offer actually your mercy. Life is about what you give out. And your ma we free mu pie no. Nsunsan so na unya. So our system no we operate no nya. Wabra bo nya yie. Mo ma computer ya kan system amote ase. But system amekan system no ye kwa afa so dwene. Kwan a ofa so eda wa tinka di. Kwan a ofa so cheche ne ma ato wase. Ene kwani a ofa so ekasa sa nyoma ena we ena kire wo system. It is not the way you look ho betimi afa so system apro ye bebre ene ye sada agire matade efo me honam ato yie o ye honam de ye di akire pe honam pa empo hu obi a matade hyem kama enso system na pro eno tina wade be pro sika sem be pro na brabo so be pro. You are fine but you are miserable. Upia isa kwa hu ofo nanso awerho ena ahye wo mu. You have been challenged by God to become better. Otwedi ampon wo no
obo sebe brode ene kwadu edua wa sesa unyini baabi na so aba na kwadu ketua so aba ebeto fom kwadu ana brode wo gina mna ne enya dua kese se da be obeso aba kese enye brode ba no efe ene nye kwadu na gina ho no fe ne mom na ho odin a odi gina saase so se ne nhini ahiri akwasa saase ese no ene mframa ba emmo yin bebre ene pese e be de efe oh is a gentleman o akwa de ne ho ofo atare hyemu ofo ene de ye nanso ahofa na akire no bisa ho se wadwe mu tesɛn me ka atwa konkuru bi emra me hwa asam mu no se emra me ya kwada no me kasa asa kwada me gine sa kwada na me teni ama sa kwada na me nyine ye maton kwada ni ama na akine one me enkan 1 Corinthians 13:11 when I was a child I talked like a child I spoke like a child and I reasoned like a child. But when I became a man, I put away the childhood things. The way you say, we are kwada, o kasan kwada somewhere. I mean, what junior kwada junior ye? What church any man say akwada ebeboa. Na wonyini ye. Ade ba ko ani wunyane say, wo de kwada junior na ebubra. Ni ameka no say na me to enkwada adwene ajeje mu. Wanyini, enye obi na be ye free ho. Wanyini enye obi na be ka say jamu. Or say I put the ways of childhood behind me. You say nkwada adwene a medwene ye no, medwene eto to baby. If you want to make your life better, then you need to develop your thoughts. When you were children, you viewed the world from a childhood perspective. Waya kwada no te nyoma ase nkwada adwene mu. Yabu na usu ohno. Won kira se no atenka eda nkwada adi. Waya kwada obi na hwe wo so epe nya abedi ama wo. Wa kwada oye boni ase ya da che wo ni abo. Waya kwada no ebia na wunnim se dia ya nyoma. Obi na be kire wo na wadwene ama wo na wadi akire. But you need to change your thoughts, your system of understanding things. Your perspectives about life must change. Just like every creation of God, you need to understand that you are made to grow up and not just to grow old. Maybe near 40 years, 25, 30, 35, 45. Yanyini widiemu. Nebana adwinimu dia enkwada adwini kwada abremu no. Ene nkwada kasa ene empo nkwada tinka ede na adie. Ene se de cheche nsem nkwada na de ehye yakoma mu ene adwinimu. As humans, we run a system of thinking, of reasoning, and of speaking. Ya no ebisa on se manyini nso no adwene be na medwene efa nioma ho. Kasa be na meka efa nioma ho. Na enchiremu be na medema ewo nioma ho. Enkwada adwene no a medwene nkwada abremu na meguso. Said the nkwada kasa hye ma na me kasa kire me ho kani. Ya me kasa kire obi. Eso nchiremu a me ma no ejira nkwada atenka so. So obi sa ho sensem ya obekenya ho. Na ho se bebe wadu de wanyini. Empani ayempani nioma. Na nkwada nkwada nioma. Ene da meka e wanyini widie mu. Na ebia na adwene da wadwene proso. Ebia na atenka gu akoma mu. Ebia na kasa fi wanu mu. Ebia won kire mu enchire obi a wanyini. Pani a be kire se wapo no wanyini. Aha ena meja wo me da ase. Emre ekọ na meja ama badwam crew no. Eye woni atidwam obehwe dwumade we so. Na me da camera fo ase eda sound ena MC afo ase kwakura me da Priscilla ase se obomachi dom. Wochina nyame adom a ebehia. Muni onyame ntena. E fra me nita kotego. O fra me sa onfom ye. Bye bye.